Nainbag nga oras yu amin, papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao, iti makapasakit. Usarin nyo laeng dagiti balikas, anasayaat, kan maiparbeng, tapno matulungan ti siya sino man akasasauyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, can biyang. Darling, dito ipay lang balay nga agyan ni tatang. Tapay, naglawa mo't yung balay damanang maapagyanan na. Tartarimaanan da nga rod. Iparenovate da ka no. Iso dito ipay lang agnaad. Mano alawas na dito eh. Lawas. Bulan mo ta. Mano abulan. Inom siguro. Sa dinong iti pagyanan na dito balay, kat adapay dito ni Shirley akaanakam. Inaklinisan, di pang idulduli ng tayo ti kumporme. Tayo di pagbali nag-asilid na. Nagadu tayo dito balay. Makamo ka. Manayunan ti pakanam. Anya ti pa ko ng tatang. Ayaw sumutlakan ka da ito'y asilid? Mayat matan. Adapay ti pagtugawam dita. Asilig iti tawa. No, kaya't mo ti tuman awi jirwar. Ay, kutsun pa iti pagturugak. Gimatangak Tapno sana nasakit ti likod yo. Ay, way na. Kaya't kung dito asilid ko. Ala, ingkay pa lang agpangin ni Jirwar. Linisak na imbag, dito silid. Nalinisan tanda ito'y agbalin aseled ni Lolo, Daddy. Dito'y nakadin nga agnanayon ni Lolo. Kayat na dito Dito yan nga agyan. Adayo adakdakkel, jay pag nanaadan na abalay ti kabsatyo. Kitaan maanusan na dito Sapay kumaat, maanusan na ni Mami. Tas dyan na lang ni Mamim, nasao. Jak mo, no maanusan pa ni Manang Shirley ti agyan dito'y. Apay, di na kanon maanusan. Kasano? Ni Mami mo't ngamin, naglaing asumao. Ungat pa'y nga ungat. Umay kayo manganan. Nakaluto akon. Ngamnay, saan asyak ti aginaw numalpas amangan? Aglinis kayo dito kusina. Umay kamin, Mami. Di ka din sumanaw bakit? Kababain. Apay saan? Iparit nakit din agsao. Agsauak agingkat kay kayat ko. Pananganan, Mami. Saan ka kuman asumanao? Uwan nga rod. Oh, Leia, agkatugawtan amangan. Wen, Manang Shirley. Dito ka angarod. Dagita na nga nyo, inawan nyo. Wen, Mami. Da kaming ti makaam mo. Tatang, dito'y matipagtugawam. Agyaman akbarok. Anya ti kayat yung ay kargak di tapinggan nyo. Karne, wano na tayong. Jay natang latan. Taiso ti kabaalak ang alngalan. Siya kun ti aginaw, Manang Shirley. Saan ka di ako nam nga adupay ti aramidam a paperworks mo nga inyawid mo? Ado, nga maginawak pa'y. Inkakit din aramidan di assignment mo. Leia, bayam ni manang mo Shirley nga ginaw. Angam, Panawa mo, di ta kusina. Narigat mo't numangman laong ter aramidan na. Kat makigigyan dito balay. Mami. Shirley, numalpas ka nga ginaw. Linisam dito kusina. Imap mo analaing dito datar. Tane, naparsyakan iti mantika. Wananti. Anya ka di dito karkargam dito ref, Shirley. Naggrocery ak ngamin, anti. Kasta ka di. Wananti. Kinumpletok dagiti kasapulan tayo dito'y kusina. Nasaya at no kasta. Aywan gaya manti. At iti share ko iti kuryente. Ne, thank you kaanakan. Ada inayon ko no mapanak agbayad inton bigat. Nasapa ka man anagawid ita. Inyawid ko ngamin dagiti daddo maatrabahok iti opisina. Kasta ka di. Sige nga Rod, saan kan adistorbuan? Sige, anti. Ay, nakasingsingput ni anti. Numang tedak iti kwarta. Gano ag grocery ak. Ngam kalpasan tumanen ti makalawas. Unget tumanen nga unget. Di kay pa'y tumulong mo nagdaros dito balay. Sa amin nun, may talang tugtugaw ti aramidin nyo. Hay! Puro kayo Ay, sa dot. na yan.
agong unget manan ni bakat mau. Baybayan yun. Kayo akit kita, oy. Itay pa'y nga agong unget. Sapay jak kayat ti makangag iti unget. Bayan nyo ta kasaritak. No kayat na. Mapanak agwalis tapno makatulong akmat. Makawalis kayo aya kat nakasarukod kayo. Ang mga numatumba kayo. Jak man lang makangkangag iti unget ijay balay ni ading mo. Hey, iso akayat ko ti agyan ijay. Manupay aya abulan sakpay amalpas ti balay da. Ay, kayat ko nga ijay ti pagyanak. Agong unget manan ni maming itay. Kasta ka di, manang? Awan ka no ti tumultulong kan kwa nang aglinis dito'y balay. Kasano? Rumwar tayo mat-amin. Siya, mapanak ag-eskwela. Uray Sabado, adda sarek ko. Kat si kamot manang, adda matrabahom. Ag-overtime ka pa'y no kwa. Ay, wan nga ron. Talagang awan oras kung aglinis dito'y balay yung. Talaga nga minakasjay ni mami. Naglaing asumao. Maumakmat tan iti kasjay nga ugali na. Agbiro kaksan iti boarding house ko. Kayat mo nga boarding? Una, kasano, inaldaw matlaangan amakang kangagak iti unget ni mami. No ag-boarding ka, itugot nak nga rod, manang Shirley. Anya, panawam dagiti dadakkel mo. Diyak nga rod makapag-concentrate nga ag-review. No unget ni mami, madistrakag. Anya kamutan Arturo. Urno sumot at mga alatibadom dita kabinet. Diyak matlaangan makikita na urnos dayta. Tunggal mga alaka, nakagulgulo dayta yan na. Saan nakakatulong dito yan ya? Rabiin. Unget ka pa lang nga unget. Rumbang lang, tap na amom tirigat ko. Itay ijay kusina, kabayatan ti pandangan. Nagunget ka. Tito'y silid. Rumbang ko mga ginanata. Ngam unget ka nga unget. Wan ata makaumakan. Kasano ka makaturog no kasta? Ay, awan bibiyang kukan ka. Umanungot ka kat mangmanggag ni tatang. Ah, katapay ko ma. Gaputada dito'y balay day tatatang mo sa anak ko na mabaling nga gungat. Awan pa'y ti aldaw anangag ko asaan ka nagunget. Itad kumot amin asweldo kan ka. San tayo mo't nga kurkurang iti makan. Apay akasta ka? Gapo, tasadot, dagiti ka balay ta. Tultulungan da ka mat. Mabati ka dito balay. Sikati aglinis. Sikati agluto. Natural lang day ta. Tawan kat nga rod trabahom. Apay, anyat pa kasi kuram itibiyag mo. Sabay ko matawan ni auntie dito'y balay amasang patak. Sabay ko maparimuar. Si Mangpot kan, Shirley. Ay, uwan auntie. Amom ka di akalinlinis ko laan. Ha? Kita am day ta datar. Naglinis, tanagmapak anasayaan. Ita, imunag ka anak sapatos. Pasensyan auntie. Imbag kumamat, no tumultulong kang agdalos. Punasak dyan nagbadakak auntie. Agbain kayo mo't makigigyan kayo lang arudan, kasta pay ti aramidyo. Sorry auntie. Ha, bayamon, siya kon timang punas. Siya kon timang punas, di ta nabadekam. Takasta mo ti akam ko dito abalay. Katulong yu laeng. Manang Shirley, apay nga agim impaki kamutan. Pumanaw akong dito'y balayo. Nauma akong iti kanayo na panag-ungungat ni mami. Apay, nagsao-sao ka di manin ni mami? Ay na, permi mababainak mo. Leia, umay ka man dito kusina. Ay ayaban na ka ni mami. Ingkan, taamangan noong tan na kan tumanan. Sige, manang. Ayan na, day tanalaing akasinsin mo. Adda raramidan na, mami. Di pa'y umay tumulong agluto. No kayat mo atulungan da kang agluto. Saan kang umanungat akasta, mami? Ibagam lang kada kami itinasayaat. Nabanbanog ka nagmalmalam ang nagtrab-trabaho dito'y balay. Ita, siyak pa'y laang ti paglutuan nyo iti pangrabyan tayo. Di siya kunti agluto. Ingkalaangan agtugaw. Na, nagbastos ka nagsasao kanyak. Awan respetom itinaganak mo. Mami, kunakmat asya kunti agluto.
Dakas ka di dayjay? Oh, anyo ti mapaspasamak dito eh. Dahiti anak mo, awan respeto na. Kasla sa anak nga ina, no basong-bat anak. Bayamon ani Lea ti agluto. Umay ka aginanan bakit? Agtugaw ka ket agrelax ka. Tapno di ka umanunget. Say-saya atom ti agluto, sika, Leia. Tulungan kan nga agluto, Leia. Wen man, manang? Ay, adda inawagak agayem ko. Adda apartment ang mabalin ko apagakaran. Talaga apumanaw kan? Wanan tapno saan akanayon nga agungot ni auntie. Isurot nakmatan Ay sus, ang mga noong tanda ka. Basta, sumurutakkan ka, manang. Saanon? Awan kadwada dito'y balayo. Makaamudan Ay, naturturan ti panunot ko iti kauungat ni mami. Daddy, pumanaw ka nun ni Manang Shirley dito balay. Adda na biro kak nga apartment nga asidag ije pagtrab-trabaho ak angkel. Agbayad ka ijay. Dito ikat libre. Kaya't na ti pumanaw, tanakaungungat ngamin ni mami. Dayta ti kinapudno. Kan, uray siyak, daddy. Pumanawak matan. Ay, kadwak pa'y gayam ni ading dona. Anya? Pumanaw kayo? Asino nga ti kadwami ka ni mami yo dito balay? Kaya't may tinatal na apagtaangan. Sapay agigiddan kayo o pumanaw. Nayimpakimin dagiti gamit mi angkel. Addan di umay mangsukon kada kami inton madamdama. Kinasarita yung kadin ni mami yo, Lea? Masapol ka di pa'y, daddy. Agungat tumanenday, chay. Kunamlan asino da akong di panaw. Ha! Nagrigat samot ti biyag ita. Kita man no saan dantong agsubli. Di da ngamin kayat ti ugalim. Kastuya kon, kat saan akong ngagbaliw pay. Ure dagiti gagayem mo. Imadayudan, takas ta ti panagsasaom. Aging gay ti di ka agbaliw. Inot nga umadayo dagiti tao kon ka. Awan ka di pa'y nilakay mo. Awan pay adapay di trabaho na. Apay aya. Kaya't kung ti agsublay, di naggapwa ka balay. Kat no saan sapay matanalpas di ipaparenovate da balay. Uray na, nanusa ka na. Apay aya, kaya ti pumanaw ditoy. Ay, Awanan dagiti anak ko, kastamot ni Shirley. Napandan nag-apartment. Taltalo tayon dito'y balay. mading amin terit na kamakang iti ungat. Lakaya ka na. Nasakit tinakam ko. Ay, katday ta, ti paglidlidayak. Inak itulod ni tatang ije balay dading ko, ta iso ti kayat na. Kating kalata. Di na kayatan ti agsublit ito eh. O di saan laang? Nala, magbate kang rod. Inak pa itulod ni tatang. Ay na, nagmayat diti apartment, manang. Naululima ka talaga. When nga rod, makareview kan anaimbag. Kastoy ti kayat ko. Awan ti mangmangag ko nga ungat. Kan, naglawa da ito'y apartment nga ayan tayo ita. Wen manang, oray pa'y agsumba tayo. Awan problema. Oh, lakay. Apay asaan ka amangmangan? Awan ganas ko. Uray gayam na imas ti makano awan kadwam amangan. Awan serbina. Di mo kaya tadudwa talaang? Bayam, dagiti pimanaw. Makapanpanaw akon. Anya, ulitam man ti imbagam? Kasla kayat kumutan ti pumanaw. Sinaan na kon? Di nakayatan? Manipod nagden nata. Inan anusak ti panagungungot mo. Kentisan anasayata pa nagsasawam. Ay. Kasla di mano ng ti panawan. Kayat kun ti sumina. Panawan nak ngagmay-maysa. Kayat kumutan ti naulimak nga aglawlaw. Kayat kumutan ti makapag-relaxak kuma. Mabalin mo't lata. No kayat mo agbalbaliwak. Di aramidak da ita. Basta di nakpampanawan. Agbalbaliwak kon. Tapno agsublintumot lang dagiti anak ta diti balay. Liklikan tinasakit asarita.
Tapno na saya at latta ti panaglalangan iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.